Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanan saya kepada sahabat-sahabat kita, imam-imam solat kita. Kepada imam-imam solat, pastikan anda lepas selesai baca Al-Fatihah, waladhdallin, amin, pastikan anda tunggu sekejap. Jangan terus baca surah. Imam-imam sekalian, lepas selesai anda membaca Al-Fatihah, amin, jangan terus baca surah. Pastikan para makmum selesai baca Al-Fatihah, kamu teruskan dengan bacaan surah. Penting supaya makmum sempat baca Al-Fatihah. Sebab Nabi sebut, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak sempurna solat siapa yang tak baca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua, seeloknya, seafdalnya, tuan-tuan sekalian, dan sebagai imam, lepas bangun daripada rukuk, i'tidal. Lepas kita rukuk, kita i'tidal. Lepas i'tidal, sebelum sujud, bacalah. Lepas kita baca Sami Allahu liman hamidah, bacalah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Saya ulang lagi sekali. Lepas kita bangun daripada rukuk, lepas kita i'tidal, sebelum kita sujud, turun sujud, bacalah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kita baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, bacalah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Itu adalah sunnah Nabi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, bila kita duduk tahiyat akhir, lepas baca Allahu Akbar, innaka hamidun majid, baca tahiyat, innaka hamidun majid, bacalah doa-doa sebelum kita memberi salam. Sunnah kita baca doa-doa sebelum kita memberi salam. Antara doa yang elok kita baca ialah kita baca supaya kita selamat daripada azab kubur dan fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azab jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Tuan-tuan jangan lupa. Dan lepas baca Al-Fatihah, jangan terus bagi salam. Bagi peluang kepada makmum untuk baca doa sebelum memberi salam. Antara doa yang elok kita baca, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lepas tu bacalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azab jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Itu pun sunnah insya-Allah. Jadi selamat beramal. Kalau kita beramal sunnah, kita akan bahagia dan dapat pahala insya-Allah. Follow saya di TikTok Ustaz Bostan. Assalamualaikum. Terima kasih.